мына шұңқар Москваға келдік. Бірақ деген Москва чоң шаар, адашып кетесің, ет жағын қарап, алаңдап адашып кетпе. Біздегі шоссе энтузиасты да осы жерде. Манас кинотеатрында кино қойып береді. Жанынан шықпа, мақұл ғой? Бас жерге адашып кетеді. Азон пакет? Маленький черный человек не видели? Жанынан шықпа, мақұл ғой? Бас жерге адашып кетеді. Азон пакет? Маленький черный человек не видели? Нет. Шұңқарды көргендер болса, айтып болғаншы. Қыстан ұшты, адашып кетеді. Шұңқарды іздейін. Шарқосыр объявление. Азон пакет көрген жоқсыз ба? Жоқ, көрген жоқ. Ай! Салам Москвадағы мекендештер, егерде тіштеріңерге қан көрем десеңіздер, брекет салдырам десеңіздер, мына ұшы бір туғандарыңызға келсеңіздер болады. Мен дағы тішім брекет, ошындықтан Москваға келіп таппай, ұшы екі байкебісті тауып алдық, тіштердің мощный болып қалды, ошындықтан барыңыздар келіңіздер, брекет қойдырыңыздарды, егерде мен атымды айтып келсеңіздер, сілерге соның скидка болады, ошындықтан шашылғыла, метроға түшкілі, кеткілі. Тишке келсе укроп тұрады ғой. Мынакей достор, бүгін погода жақсы. Елді бар, күтіп қой, елді күтіп қой. Біз қандай келмейді? Қойды ғой жаңа перекупщиктардан. Келмесең келмелі ғой, давай, кет дальше. Ассалаумалейкум, Азаматбек. Алейкум ассалам. Эмне таң атпай уж? Бұл Шұңқарда. Шұңқар өкөз 3 январь Москва бар, Манас кинотеатрынан перекупщиктен қоймақпыз, ана келбей қалды, кетшіп қойдық. Келмесең келмелі ғой, сен орынға башқа біреуді тауып аласың. Тоқсан, жүрсің. Салам алейкум. Адрес кім? Әжімбай? Шұңқарға қош келе? Шушканы точно копия. На ипподроме десең? На ипподроме? О, точно шашкасыге. Жүрі, мен 3 январь бар, Москва перекупщиктен қойып қойшы. Шұңқар роліне. Шұңқар болып па? Давай. Мен как раз Москвадан көремін. Ел менен чоу көресің, ел менен сөтке чөсің, автограф білесің, жүрген. Мұртың алып қой. Мақұл? Мен Грузиядан машина айдай келсем болады? Айдай келсең болады. Что-то сен дағы перекупщик келесің, иә? Шұңқарға ұшаштың барлы перекупщик болады, что? Давай. Сіз мен суретке түсіп алсақ болады? Иә. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Вы сейчас скажете, где салон красоты, да? Я скажу, вон на ипподроме, да, я уже устал от этих вопросов, честно. Нет, вы что, я просто хотела сказать, что вы прекрасно выглядите. Спасибо. А кем вы работаете? Я перекупщик. Перекупщик? Да. А где у вас салон? У меня 2 салона есть. И где они? Один вон на ипподроме, А второй? на стадионе. Стадион? Жарышылығы бұл жылдыздар қатарынан шақыртып ойынсын өзгеше стильді, өзгеше үндемесі мықты ұршы мырза жана жылғы мықты ұршы семені олыз дипломмен сөйлenen Арсен! Я все называю человек пыльца. Зажигайте меня все, аплодисменты. Осыра чумаков болсо Кыргызстанда Арсен Алуевке хотел чемпионаты мырзасы сиздерди куттайбыз. Жарышылығы өнер шоудағы ұштап шыққан продюсер мықты
Аман? Силер да улап түштүңөрбү? Ооба доска. Эмнеге? Бирклик деген приложение чыгыптыр доска. Ошону чукулап келат, биз да улап түштүк да. Биркликпи? Биркликти мен да чукулап келаткам. Не приложение экен? Приложение экен ушундай. Жаңы бардай, жокту, любой нерсени таап алат экенсиң доска. Койчай. Ооба. Жакында үйлөнөйүн деп аткам. Кортеж, плача, ресторан тапсам болобу? Любой доска. Любой экен. Базар жок. Жакшы приложение экен, Эмне кийимдердин баары кир болду. Маму жалко. Стирать будет. Айтырайм? Айтыр. Аз достор, мындай болуп калды, шарт кичине башкача болуп калды. Азамат аке сиздерге түшүндүрүп берсин. Кыскасы биздин перекупщик кино тасмабыздын афишасын аласыздар дагы өзүңүздөрдүн лентага киргизесиздер. Астына болсо бизди белгилеп, экөөбүз Шуңкар экөөбүздү оперечетонун белгилеп туруп, өр түрүндөгү ошо каалоо тилектерди жазып койсоңуздар болот. Кыскасы перекупщик жөнүндө ким кандай сонун нерселерди жазса жана бизди белгилесе, арасынан тандап туруп эң жакшысын биз өзүбүздүн лентабызга киргизип силерди белгилейбиз дагы. Жана бир өзгөчө бир белек кылып беребиз. Ал белек азырынча сыр бойдон калсын. Ооба достор, анан жанагы описание сөз түрдө күлкүмүштүү болуш керек. Мисалы, ля-ля коку деген сыяктуу өзүңөрдүн оюңар менен чыгарышыңар керек. Анан перекупщик деген хэштегти сөз түрдө унутпаңыздар. Ооба. Ал эми достор, бүгүн ЦУМдун ичинде ЦУМ Синема деген кинотеатр ачылып жатат. Абдан сонун кинотеатр, лазерный кинотеатр. Баарыңыздарды кинотеатрга чакырабыз. Бүгүн ачылышына келиңиздер. Алло, Джан, можешь спуститься этот, я там чуть-чуть машину поцарапала. Так, кичинеле, даже незаметно. Джан, там кичинеле чиіп алдым, да? Вообще незаметно. И... Кичине чийсең эчтек болот? Да, там, вот. Ушул, бул эчтек болбойт, полировка кылып козгоп. Он профессионал своего дела. Что, машину продаешь? Да. Где найдешь? Бул негизи тайке майдачыда тайке машина. По сути, менден рисковать этип атам да. Одна ошибка портит все его планы. Не болду? Не болду канча айтып болот? Шуңкар деген сен ал эле. Машинаны таап кой. Ради любимой он готов на все. Ему придется пройти через многое. Фильм Азамата Исмаилова. Перекупщик. Состояние Зынк. С новым фильмом. Альхамдулилля идеал. Кандайсың? Жакшы, кандайсың? Жакшы. Келгенден бери биринчи жолу чыгасың метроға? Жок. Мурда 2015. Жок. Ооба. Мажа. Канча? Арка
айтып қойды біздер телефон бойынша метродан шығып бердер аны шашпайды қағазға шиперіп ассалаумағалейкум әше уағалейкум ассалам қандайсыздар екінші кіргізіп бердік метроның өзінің плюстары ябай көп негізінде московский метро ең мындай жақсы соңғы метролар береді вагон келді вагон келді The next station is Курская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. истебетли самолет ұшқандай ма нью-йорк көрсең иә нью-йорк көрсең москваның осындай тартып отырсың да айтып қоя москваны жатталаш үшін тартып отырсың жапайлардай ол нью-йорк алсаң не болып келдің дегендеймін бе мына деген москваны көрмегендер бар москваны көргендерге видео блог жатпайсыз ба көріп қойған үшін Закенбай сен Москвада жасасаң эле болду башкаларды да ойло да міне москвич бола калат эмне отурасыз ушке Переход на станцию метро Охотный ряд закрыт. Наградасы азыр деген охотный рядка кирип кетели красный площадька карап келели көрүп келели дегенбиз ошо бул жакта концерт болуп атты алып кайка отосуз Кузнецкий мост эле жакыныраак экен метробу опа бияктарчы Охотный рядка барайлы Москва жок атабы ооба Козкана бизге эле ушуп койсо көчөлөрдө Вот детский мир. Барыңыздарга Москвадан эсик салам. Шапка кийесизерби? Давай. Давай. Москвадагы детский центрге келдик. Детский мир. Бияқта досторум айтат, детский мирде саатчак кийимдер бар дейт. Макул деп атам. Пальтомо чак келеби? Бияқтан мынтактан кудай буйрса. Балама ойыншық алып барам. Тимошка. Саған ойыншық алып барам, күттім. Бияқта келсем, уялмайды екен, сонда орысша сөйлеп жүрдім. Орысша сөйлеп жүрдім. Қанша этаж? Алты этаж. Ары қандай бөлмелерге бөлінген, а? Нелер бар ішінде? Кинотеатр бар. Кинотеатр бар. Жалаң эле детский Детский кийимдер. Алтынчы этаж болсо Ойыншықтар, футбол, қысқасы балдар үшін рай для детей екен да. Москвадан эжекебизге жолуп калдык. Жакын крупныйдан да. Самоспи жагындайсыз? Жакшыбы? Кыргызстанга салам жолдоп коюңуз. Салам. Кудай буйрса. Рахмат сіздерге да. Ишиңиздерге береке. Дес алып болуңуз, оорубай жүрүңүз. Бүтөн эле бүтөн жерде жүргөндө сіздерге бардык жерден ийгиликтерди каалайбыз. Кыргызстан сіздерге сагынып атат, күтүп атат. Кыргызстандын атынан сіздерге салам.
жаштырмаса да когда шығар болса мынакей іштегі балалар келсе көзі шашырайтқан Москва сен жақсы айтты ғой мынакей бұл жақта болса Кремльдің макеті бар екен поезд жүретін яқтамыз кішкене Каждый день сказочные рейсы ждут вас. достар Москваға ұшқан жатамыз. Манас аэропортында отырамыз. Манас аэропортының ішін аябай жақсы жасап қойыпты. Таңғы 6:20 болып қалды. Перекупщик кино тасмасына келіңіздер. Москваға оқтабай бартамыз, көзімізді ашып оқтайлаймыз. Киінгенің маскаштарды тыңдай ғой. Не қандай жыртық шын киіп не анша күшкен. Стиль үшін айдан жоқ. Иә. Ол да. Бала. Үшін айдан жоқ. Не қорқып білесің бе? Самолетқа қанша жол түстім? Самолетқа 10-дан ашты ғой деймін. 15-ке жетіп қалды ғой деймін. 15 жол кіріп шығып қандай деп татасың? Вообще 15-тен ашты. Мен мына қаяққа шығам айтып берейін. Ең бірінші ол Бошқол шығам. Бошқол көп жол ұштым. Анан Москваға ұшқам. Анан Турцияға ұшқам. Дубайға ұшқам. Меккеге ұшқам. Қаяқ барды келеді? Білмеймін қаяқ бардың келеді. Ол қалып қалды. Гөлден ұшқам. Парашюттан ұшқам. Қорқып білесің бе? Самолетқа ұшқаннан қорқасың, қорқпайсың? Қорқпаймын. Себебі жақсы дұғалардан айтып отырамын. Сабақ намазын оқыдың ба екі рекет? Уақыт бар оқы. Аспанға ұшып көтерілерсе. Бірақ ең қызықты нәрсе ұшпағандар бар да. Ошо ұшпағандар қайма болғанда мұрдағы жыл білесің 2015 біз Москваға барғанда Азаматбек көкөз барғанбыз тоже. Ондай пасмурный погода болады, öyle қар жауады, бұлтты тешіп шықсақ, елестетіп келе, күн тұрады, жап-жарық күн тиіп тұрады, жайдай болып, бұлттардың үстіне сон жылмайған, жарқыраған күндің нұры тиіп тұрады, таңғалған. Мәселеге биле бір. Жоқ, пыстыңыз. Зашла биле. Шумкардан бей. Внимание, уважаемые пассажиры, начинается позападный рейс номер 701 авиакомпании «Легас» по направлению Башкирия-Стамбул. Вылетающих пассажиров просят пройти к выходу номер 5. Наке достар, біз Москва артауыз, перекупщик кино тасмасын алып артауыз. Флешка ғана сенде? Қайсы флешка? Алған жоқсың флешка? Хатты. Өшіш камера. Флешканы ұмытып қалып тұрыз. Деп қорқып кетсек, флешканы ұмытып қалып тұрыз. Неге, флешка бізде кино бұл жақта баратады. Флешканы іздеп отып, сумканың ішінен соның жеміштер тауып алдым. Мұны аяғым салып берген, маған қолдан ашық болсын жеп алдым. Кинотеатр Манас. Добро пожаловать. Город Москва. Шоссе энтузиастов. Энтузиастов.
31 метр. Шоссе энтузиаст. Телефон +7 929 81 78 Сгульмен сай мандраж болмаймын. От метро 3 минуты дейт. Манас окшошсуң да, туурабы? Иә, туурабы? Жок, окшошкуң келбейби? Жаңы окшошкуң келбейт дедим. Иә. Окшошпайсың да? Жок. Эмнеге? Бир турган байкең манас алып болуп дегенде кыйын. Жок, бир турган ооба, бирок мен анча окшош эмеспиз экөөбүз. Эмнеге окшошпайсың? Мисалы сүйлөгөн окшош экен. Кээ бирде окшоп кетет, бирок сүйлөгөнүбүз билбейм ошо. Сүйлөгөн окшош экен, анткени биз тойлордо жүрөт дейбизби? Манаска жөнөттүм мен бул. Манаска жөнөттүм. Брачкаң сен таанып атат дейт. Таанысыңбы Манас? Сен брачкаң эмес, мен брачкам. Ким? Я продал телефон. Не продал еще. Не продал. Манас алып жагабызбы? Иә, Манас алып. Эми жакшы сонмен. Үйдөн көрсөңүздөр эле. Ооба, ойноп коебуз кээде. О, ким жакшы ойнойт деген жерде? Үйдө Манас. Однако сайын Пес ойногонбу? Песпи? Мен. Ажы ойногон? Мандас Гүлжигит Алкулов Кыргызстанда азыркы футболист, жаш өсүп келаткан футболисттердин эң мыктыларынын бири. Звезда. Устаттардын бири Мирлан Мурзаев. Салам алейкум. Кудай буйруса 10 номерди карматам го бул жигитке. 10 номерди? 10 номерди лично карматам го, эч ким албагандай кылып карматам да бул жигиткечи. Аш калды. Манас Алкулов ушунда кайсы клубка кеткен атасың? Кандай дейсиз? Кайсы клубка кеткен? Жигит Алкулов. Ой, Жигит Алкулов. Азырынча белгисиз, азыр эчтеке деп айта албайм. Ronaldo'нун жанында ойнойт. Мессинин жанында. Ошо мен мечтам бар болчу, Мирлан Мурзаев менен чогуу ойноп. Экөө ойнодуңар го чоң? Экөөсү мен Монголияга пастарын чыгарып берген мен. Голевой пастарды го, Голевойчик. Кыргызстанда кайсы клубтасың? Кыргызстанда кайсы клубтасың? Жок азыр. Сборныйдасың да? Каралтадан эскем, Каралтадан чыккан бул бала. Каралта чогуу ойногонбуз, Дордойду катать эткенбиз экөөбүз. Бишкекте Кыргызстанда агент ушул мен. Негизи Жаныбек Алыкулов байкебиз мындай ушундай өзүнүн артынан мыкты инсандарды калтырып кетиптир. Манас Алыкулов деген биздин инебиз бар. Ал деген Кыргызстанда шоу дүйнөсүнө да мыкты таланттуу жигиттердин бири. Анын иниси Гүлжигит Алыкулов Кыргызстан футбол боюнча жанып келаткан жигит. Ушундай кыйын инсандардын жанында жүрөбүз биз. Ушундай кыйын инсандардын жанында жүрөбүз биз эле. Илешип калалы деп. Ошол Гүлжигит Алыкуловдун баракчасына катталган барбы? Инстаграмда бар. Ооба, бар. Баракчасына катталган. Мирлан Мурзаевдин баракчасына катталган. Менин баракчама катталган. Жана ошондой эле Манас Алыкулов, Гүлжигит Алыкулов. Жакында сизде кандай жаңылыктар болот? Бизде жакында Перекупщик кино тасмасы 1 январдан баштап бардык кинотеатрларда Шумкар Бейшналиев өзү аткарган. Главный ролду Айпери Чотонова жана мен. Экшн, комедия, боевиктер менен. Көрдүңбү ошону? Не дейсиң аягында? Последнее слово. Перекупщик кино аябай сонун, келгиле, билет алгыла, азырдан билет уже кудайым бурса сатылат. Ошон үчүн келип, көрүп, эс алып кеткиле. Кошулам өзүмдүн агама. Просто Манас көп акча төлөгөн да. Молодец. Футбол жигиттердин кийимдерин карагачы. Оригинал кийинишет. Начос менде? Жок. Сеники 40 берет, 42 болгондо мен лично сага подарок кылмакмын да Даска. 42 размерде кийим. 42 размер. Канча размериңиз? 39. Сеники? Меники ошо 39. Кадатчы мага. Бире? Так болот му мякка? Азамат Бекес биздин Кыргызстандын Гүлжигит сүрөткө тартып атат. Азамат Бекес сүрөткө атат. Биздин Кыргызстандын эң мыкты геймерлерден. Ошо бияктан сум теречетине Мирлан Мурзаев менен Гүлжигит Алыкулов кармоо болду. Кыйнап. Сумдун жанында турасыз.
ошо биздин эң мыкты вайнер ошо бизди ханатыр видеого мени тартчылаа деп койду. Баса эртең 21 декабрь саат 6-да бул жакта Цумда кинотеатр ачылып аткан, ошо баары ашкан келип кино көрөбүз. Эртең келесизби? Кыса келем. Эртең биз келебиз. Окей, достор, Москвада мекендештер, биз Москвада жүрөбүз. Бул жактан эгерде кимде Москвада мекендештер тиштериңерди түздөйбүз, эки тиштин ортосуна бандам отурса ошолорду бириктире десеңиздер, анда бизге келсеңиздер болот. Бизнес стоматология силерге 100% сонун сапаттуу кызмат көрсөтөт. Бизге жөнөкөй адамдар келбейт, даже Гусейн Гасанов өзү келип отурат мынакей Москвада. Адрес болсо Новослободская метросу, Чаянова көчөсү 18А. Туурабы? Туура айтасыз. Бекзат мырзага келсеңиздер болот. Так, и дагы бир кошумча нерсе, эгерде Азамат Байкеден деп келсеңиздер, баардык услугаларга 10% арзандатып беребиз. Точнобу? Точно. Сонун сөз бере алат. Гусейн, где красный гелик? Скоро будет.